Ikaze muri no somo ryo kwiga uko wakoresha Microsoft Excel. Microsoft Excel ni programu ya mudasobwa igufasha gukora ubusesenguzi, imibare, icungamutungo, amaraporo ndetse n'ibindi. Microsoft Excel yakozwe na kompanyi imenyerewe mu bintu byo gukora amaprograme ya mudasobwa ariyo Microsoft. Kugeza ubu ngubu ikaba ikoreshwa n'amamiliyoni y'abantu mu kazi kabo ka buri munsi gatandukanye. Ndetse uzasanga kenshi muri kino gihe kugira ngo umukoresha abashe guguha akazi, rimwe na rimwe agusaba kuba ufite ubumenyi kuri no programme ya mudasobwa. Urumva ko ntacyo wabinganya gukurikirana rino somo ukamenya uko ukoresha ino programme mu kazi kawe ka buri munsi. Microsoft Excel ishobora kwikoresha mu bijyanye no gukora raporo zoroshye kumvikana nk'izi ngizi uri kubona, cyangwa se ukora raporo nk'izi ngizi zinogeye ijisho zoroshye kumvikana. Ushobora nanone kuyifashisha winjiza ibintu nk'ibi ngibi, amakuru nk'aya ngaya, ku buryo buza kukorohera kuyasesengura. Ushobora nanone gukoresha Microsoft Excel ukora bilete, ushobora no kwikoresha uri gukora fagitire nk'iyi ngiyi ubona hano, ku buryo bukoroheye. Microsoft Excel wayikoresha mu bintu bitandukanye mu kazi kawe ka buri munsi, maze ukajya utanga umusaruro mwiza kandi mu gihe gitoya. Reka dutangire mu isomo rikurikiraho turebe iby'ingenzi mu bigize Microsoft Excel.